Buenos días de novo. Vamos a dar paso ao segundo pleno extraordinario do 30 de decembro. De acordo co establecido no artigo 130.4 do Regulamento Orgánico Municipal, informa o público asistente de que a sesión ten carácter público e vai-se proceder á súa grabación e difusión para xerar coñecemento da cidadanía dos asuntos tratados nela. As persoas asistentes como público á sesión o fan libremente, enténdese que dan o seu consentimento á grabación e difusión das opinións e imaxes que delas obteñan. Por favor, manteñan os seus móviles en silencio. Gracias. Comezamos. Punto número 1, pronunciamento do pleno respecto da urxencia da convocatoria e do seguinte asunto a tratar, de conformidade co establecido no artigo 95.2 do Regulamento Orgánico Municipal. Justificamos a urxencia. Sí, bons días. Co objetivo de poñer o día os pagos das distintas facturas pendentes de exercicios anteriores, traemos ao pleno esta proposta de lei para que sea aprobada co fin de poñer o día o mellor posible o pago das facturas aos proveedores do Goberno. Gracias. Moitas gracias. Votamos a urxencia. Votos a favor. Gracias. Punto número 2, proposta de recoñecemento extrajudicial de crédito por importe de 34.300,03 euros. Sí, se propón ao Pleno da Corporación a adopción do seguinte acordo. Punto primeiro, levantar os reparos emitidos por intervención municipal no informe de referencia que figura, tendo en conta os informes emitidos pola xefa de sección de régimen interior, xefe de servicios, coordinador de servicio de emergencias e protección civil, xefe de policía local, responsable da Agencia de Desarrollo Local, pola coordinadora de servicios sociais, o coordinador da área de cultura, deportes e educación, así como polo administrador do sistema informático. Punto segundo, aprobar o expediente de reconhecimiento extrajudicial de crédito e de obrigas de exercicios anteriores con cargos orzamentos do 2025 por importe de 34.300 euros con 3 euros. Como poden ver os señores concelleiros, no listado de facturas son variadas, de suministros, de alarmas, por relativos a los ascensores, por importe de 34.000 euros. E punto terceiro, autorizar e dispoñer no seu caso recoñecer e liquidar as obrigas correspondentes a cada un dos acreedores relacionados anteriormente con cargos, aplicacións orzamentarias correspondentes, así como aprobar a ordenación e a realización do seu pago. Gracias. Moitas gracias. Unha intervención, Carloqueira. Sí, moitas gracias, señora alcaldesa. Por unha cuestión de Sí, é un punto de orde do día e se pode falar en todos os puntos de orde do día. Antes o dixemos, e será pronto. Non por nada. Sí, claro, los señores concejales pueden opinar de la urgencia o no de un tema que se trae a pleno, o en este caso de la propuesta de urgencia de pleno. Sí.
¿Quiere comentar algo? Sí, me gustaría que comentaran en relación con eso antes de pasar. Muchas gracias. ¿Alguna intervención máis sobre isto? Sobre urxencia? Entón, se pasamos a... Que quería añadir? No, simplemente si podo xa pasar o punto. Sí. Okay. Muchas gracias. ¿Alguna intervención? Aroquilla. Sí, gracias, alcaldesa. Buenos días a todos y a todas otra vez. Bueno, antes de mi intervención quería hacer una pequeña contextualización. En el anterior pleno me referí al concejal Rubén del Gobierno, que a veces no costaba nada reconocer las cosas cuando uno se puede equivocar. Yo aquí quiero ahora mismo pedir disculpas porque creo que he cometido un error. En la anterior intervención mía dije que Unión por Cambre no avisaba cuando trae los RES. Quiere decir que sí que avisaba, igual no con el suficiente tiempo para poder estudiar y poder trabajar y poder tomar una buena decisión, pero tengo que decir que el señor Dani Mayo, sí, en nuestro caso sí que nos avisaba y bueno, ahí quiero pedir disculpas, reconocer mi error, que también tengo que decir
que no son los mismos RECs, que eran RECs con muchas más cantidades, mucho más dificultosos, también. Pero bueno, en este caso quiero dar mi muestra de que me he equivocado a la hora de decirlo o no lo dije como lo tenía que decir, y creo que esto puede ser un ejemplo que cuando uno se equivoca pues no cuesta nada reconocer cuando uno se equivoca. Dicho esto, paso a mi intervención sobre esta ley. Y bueno, en este segundo pleno extraordinario se nos trae un nuevo reconocimiento extrajudicial de crédito con un importe de 34.353 euros correspondiente a facturas que inicialmente cuentan con reparos suspensivos de la intervención municipal. Bien, en este caso es distinto al anterior y requiere una explicación clara. Para estas facturas existen informes de los técnicos de área que proponen el levantamiento de los reparos suspensivos formulados. Y ese es un elemento que debe ser tenido en cuenta en este debate. Como dijimos en el anterior pleno, no es el procedimiento que defendemos ni la forma en la que creemos que debe gestionarse un ayuntamiento. El reconocimiento extrajudicial de crédito sigue siendo un parche y no una solución real, pero también somos conscientes de que las facturas existen, que los servicios se han prestado y no podemos seguir alargando una situación que perjudica tanto a nuestro concello como a las empresas y personas afectadas. Dicho esto, nuestra abstención es una decisión puntual condicionada a que se avance de verdad en la regularización de los procedimientos y a que se busquen alternativas que eviten que este tipo de expedientes se sigan repitiendo. Muchas gracias. Muchas gracias. ¿Una intervención? Sí, dentro do que nacionalista galego traemos aquí nos inserta a sorna ese bello proverbio que di que la realidad non te estropea un buen titular. ¿Por qué? Porque tenía lógica que desde o grupo de Unión por Cambre, logo de renunciar ás súas responsabilidades do goberno, lle quixeran afear o BNG a súa postura. Imaginemos por un suposto que en determinado momento o BNG, como así foi, votaba en contra da aprobación do REX e hoxe votara a favor. Pois con toda a lógica, que Unión por Cambre non o poderían hacer. Posiblemente habería algún tipo de explicación ou máis dunha explicación, pero sería digno de que non lo votaran en cara. Pero que a realidade non é esa. Nos non imos votar a favor deste REC, como non votamos a favor do anterior REC. Nos ímonos abster. E sabe por que nos imos abster e non imos votar en contra? Porque nos falamos coas habilitadas nacionais, nos falamos con funcionarios do Concello de Cambre. E saben que o que nos din? Que hoxe, a diferencia de hai un ano, non se está de maneira sistemática perseverando en que o reconhecimento extrajudicial de crédito é a única maneira de sacar a Cambre do vertedero económico contable onde o meteron vostedes, onde o meteron Unión por Cambre. Que ao contrario, só se reserva esta figura para aquelas cuestións que son imprescindibles. Gracias, señor Carballada, non se enfade. Antes, ahora se abstenen, é certo, non votan a favor, é certo. Antes votaban en contra. Non é o mesmo. Tamén podían votar en abstención, pero non lo facían. Bueno, mire, señor Vázquez, non me conte historias. Aquí veñen facturas que viñeron nos recoñecementos de enero, febreiro e marzo de 2025, no que vostedes votaron en contra. O único caso, algo, suministros Vila de Cambre, Esturión, Galicia e a ferretería Méndez de Temple. Non me conte historias. Xa o dixen antes, unha cousa son estas facturas e outra cousa son as que de servicios esenciais que xa lle recoñecín que está moi ben que fan a revisión do oficio. Nós tamén fixemos 3 e trouxemos liquidación de 3, pero, mentras tanto, hai que seguir prestando os servicios e mantendo os servicios e defendendo os intereses dos vecinos. Entón, non me conte historias, ni me conte lerias. Isto foi así. Había facturas dun tipo e de outro. E chapó, e o que o dixen onte meus compañeros, chapó por integrar esos informes técnicos que tamén nos tiñan, que tamén íamos aquí sin informes técnicos, nos expedientes de pleno. Nos non nos facíamos. E iso era unha cosa que levo aprendida dende onde subir esos expedientes. E lembrarán que xa na pasada legislatura, cando había unha concelleira aquí de Izquierda Unida que pedía ver esos informes, pasaba por un despacho e vio esos informes. Esos informes técnicos que vostede fala para poder levantar esos reparos, tamén os tiñamos nós, non é algo novo. Sí que é novo e aí, de verdad que moi ben, o haberlo subido ao expediente, porque axiliza moito as cousas. Vou rematar tamén tirando máis de Merteca. Señora Piñeiro, Partido Popular, pleno de xaneiro de 2025. Señora Pan, a un político se lle mide non polo seu traballo, senón polo resultado do seu traballo. E se o resultado perxudica gravemente os intereses dos veciños, ese político nin é apto, nin moito menos merece o cargo que ocupa. O Partido Popular defenderá sempre a lei e os cartos dos nosos veciños, polo tanto, o noso voto será en contra.
Ese día deixáronse de pagar facturas por importe de 532.710,17 euros. Ese día viñan facturas das mesmas empresas, de algunhas das empresas que tamén ven hoxe aquí. Ese día, señora alcaldesa, que les perderon foron os veciños e veciñas de Cambre, as empresas que siguen a traballar para o Concello de Cambre e os seus traballadores. Unión por Cambre pagou vía recoñecemento extrajudicial de crédito en torno a 4,2 millóns de euros entre 2024 e 2025 e non pagou máis porque os votos en contra eran máis que os votos que nos tiñamos. Unión por Cambre garantizou, gracias a esos os servicios á veciñanza con esos pagos e conseguiu que día a día do Concello seguise funcionando. Hoxe vai seguir permitindo o pago ás facturas, porque sempre dixemos o máis importante é pagar as facturas dos proveedores e que os veciños teñan servicio. Remato, un político mídese polo resultado do seu traballo. O dixo vostede, señora, cando estaba na oposición. Completamente de acordo. Leva 8 meses ao frente deste Concello, moita foto, moitas noticias en contido e tamén outro día se nos falou de esa borrador de 300.000 euros que iba a vir a pleno, ao final non foron 300.000 o que saliu na prensa, serón 188.624,17. Negociación con Unión por Cambre, cero. Talante conciliador, cero. Humildade, cero. 4 meses lle faltan, señora alcaldesa, para facer un ano como alcaldesa de Cambre. Aí faremos balance. Non esqueza que hoxe non é o seu goberno con 4 concelleiros os que van a permitir sacar adiante estas facturas e pagar as empresas. E gracias ao resto dos concelleiros, incluídos os 7, que hoxe Mónica non está, os 6 de Unión por Cambre. Moitas gracias e feliz ano a todos. Moitas gracias. É unha intervención